Kibugi kambe banga kenangku. Wanduk langen gin pa. Ungwano. Iya kya kurma numan rok ni numbe. Hoi, aku tembak pandai golti. Lupa gil menum apa keng blel ngepma. Pakai gilpa akea sutapa. Gilpa han gembil nambok ngen pol eng akset nonggetel pol eng laron yang gimiela anong kanok tiurpa. Gil burkap maposel. Theophilus, umpakeng na raur kapm, panakeng kwa prongwail, apakeng isas kaling plan tu rongwail, kayang ko wang amarwailen awiel ayekanyo kwa. Maurworang klin seluk yang kipm tu melum wokngen nakwa pelakil yakwayen pa. Kilar kikal kuten akil plan kilalkil angko wonong tuarwel lakilam purengse. Kilpal tuarwel kolpakai wang kamelwek akilaron yang kipmor ala maurwailen na wailen ikngalen nol nikwal atupa. Kimet mi Jerusalem din wangen kweyura yanal kum ya pon lal kem gol pekeng kumlan na kemba. John kil pekeng kalu kema ku koli. Pakai uren kumenga kulu kemik maurwor. Tom dua sendela. Wailen, wanga kitlat ni tuknak ni klen mende pise lam teke. Pakai kweyura kim timbar we ringa wangpa. Pa aja nal kilayal akarwe at nonggetal kilay. Pakai kweyura kim timbar we ringa wangpa. Atom gimingawi etnongget. Giminga laron nanga gupmen etni Jerusalem, Judea, Samaria, ayela kandongti. Isas lanaken yang kimbap lang pa, orwalen na wiel yakanyo kwa, atut na ikat nendelet na. Akil kanyo ham kaborwat nunenay. Tuarim melnum wek no we ham tangkoren pa palang pendergenet nawren tuti. Ima kaleli, imet nai kaden kanyo kednong payangan dey. Sisa swet maurwailen na wielay kanyo pa. Igamo aya pernar kola kip marwel pake. Tuya perang kanyo urik nangen oli panar kay Jerusalem kwang wailar mangyampa. Tukay palngbat, tukanyor kakanyo wan walop uray la kanyo kwapa. Turkapa, Peter, John, James, Andrew, Philip, Thomas, Bartholomew, Matthew, James, Warimap, Alpius, Simon, Melumurat, Tuselot, Judas, Warima James, Boken Tukin, Amana Jesus, Tusok Sokal Kilpa, Tutakwe Merkabris, Sasen Maurwailen Kolparka. Akwang pa pitaw rengat na kunya tupmauris pala naken la. Imam de mukup mapa. Oklala sudah sarkul Jesus. Apa ke maurwor? Lauli oka tepit pa ampal kolan raila burkap maurwelen pa. Sudah pa akwap kola men akti. Larunya gimam maurwelen akan kelinyurong kwail. Marma juta sakarben kandong pa, ilawior ya pait. Atom kilkanyo angko narengkrang numpatom ni patrus.
Turcur soalnya matning pa. Dua kue uri kawan bomat newe. Raila urkap nang pala. Anong kilpa kemba mel lumur ke. Tumpa tu kue mel lumur. Urika kilpa ikwapa. Mba mendep mengkit mel luman di wohat akwanga Jesus pa. Akason akaluk Jesus kulbuli wanga wailen awiela ya kanyopa. Mba mendep mengkit mel luman di wohat laron Jesus samo pala amurengse. Urkan melnumu yang bayal ngetna. Urpa Joseph Pakuela Parsapas. Urpa Matias. Wasen mau Wailen. Wailen, itarwen ol ni kumal amenti. Itin blando wuri sur at wek timba wiurika sutaspa. Palmelnum akwapel. Yang di wo ikwap agitnyen. Asutas amo at nurungba. Tuka porker pari. Amatias pa klangkil pake. Atom tu awiel la klanti tu melnum wampo amika kuris Jesus pa. Tup mauris kaita kue merka uris serkapa mauror panar. Tuat nimel pingwaila nganyokut nongpa kunar kolen urip moila el pupu power me wana tu arkepa. Tuari wak nyukuran narkolen ok melipa pung perang kai tumel num tiuris-uris. Tuplang denar kakawor wan pa mauror panar makawor mau atuen pa atom dua ko watip mena urau tujuta ka porkol koalen maurwailen ar kayela pa tulir ka Jerusalem duat ning melpimpa anela pa pauliat ning dua maurwor awien pa dua ko man Tumel numa ok lala kilpa tua kalili. Antongkolai atu mendep matning atua ko manet mendem ti. Mendep ma anong patia mitia a ilam. Diura Mesopotamia. Sutia, Kapadosia, Pondus, Asia, Phrygia, Pamphylia, Egypt, Libya, Breren Cyrene. Menawli rompa, asuta, ake asuta, Krit a Arab. Mendep matin tularon maurwailena ko kanungen al mendep menti. Tuandok na kolpa. Tual huwain watipmen. Kita kilrenget na nampok ngan dua ko apel wampo amika kris pala Kipma suta akipma ulir ka Jerusalem ti. Kipmet ning kunya ura kumla kil riwor. Tu kila ke al wain pa. Kola kipma konan ben pa. Kil tak ni al num leket apa. Kunya ur kil pa palngai o ka melum o kurim soel. Maur walen la wang puen pa ika kwa marwor narmi rongkwail. Tuwari mika laronnya kipma kupmen kol melum o kurip. Upman warben na melangkor ikari a planten kwe di kokwanget. Tua kwa pel ika wi maurwor atom laron yang kip makupmen. Kolen melumo kurip. Ika kip mureng pai
engri kum lan kla kwe weten at nino petnong at ni kenyar kandong pa tak ni kanyil pa inga palang meningket awal pop merkerke pawreren wanga wailen apal nampoknen tetnongket wail pake wang pa mlaur okwen nanga wailen pa inga kil wiel kim Israel ni yang kim kil Jesus sa Nazaret pa wailen ta kwelang lisep Ilandong kwe weten, tikip marwe, marwalen kwa melnum panar, kip muk melnum ba tu melnum, ake katunyang kip mamandem sutapa. Atom tu karkungkel kai yop mangki. Marwalen la kilwure kwan kalkuten na uleket pa taklek. Amupa kentuwe arkulel rupma urika mopa. David lagati kilti. Kilal kom tetnong keteng kemba kumengko. Atoma ma kumen pa atopen kat nanga marwelen. Numpal ti nga amormbi kandong ti wiyap moy ken kolti. Kini nga kel ngen kumel lumurwen wor alkin kilrembi mampis pa. Kin blandop nya wor arp ma yong kyong. A wiyop miye kanyo ndi wanyerpmi. Al kom matopen wel manten. Ipon bob murisal kub na nakemla tepit pa pake kamo walup maleat nati. Tepit pa maurwalen na rentel layo ampe ura kilpa ika palang mel numailen. Tepit arwe kunyaur ama urwalen landong pa. Christ mel numa maurwalen takwela ikrembento pa ika mo atom pabrek. Kila maurwalen ika kel ngen nupal ka Christ par mbimambis kawor malepa. Maurwalen la Jesus atom rek. Men beker nukul kabul pa eng pa. Maurwalen alkel nang walen kanyo awi maurwor ayan yapon nampokentel pa. Kilukwa maurwor narto di kimam at ningkari teke. Depita ke kanyo anonga maurwalen pa. Ari kila maurwalen la kitnyo di wob mermi eng pa kumulket nang walen. Ay nga kit kanti romanto akitnyen pa. Kip Israel pa ribela marwalen la cisa satu karkurungkai yok mangki pa kilwailen akil Christ. Duat yang gimpari palm benol. Melnum ora menen. Mpa mendep mendongkolai. Kip musfuris mpa plel ngapma. Atom ba men naren nanga Jesus Christ kluke pengamba marwelen kwan pai makip men. Ampa kip muwi marwor marwelen. Marwelen dapon yang kip nampoken kip. Duwat namal pop makip men ayot pakai. Dua wailen marwelen akwen pakai. Ilkar kurungken la imiklen kip malkim enga kempa kip wi bleket pa. Duat ningukup mayang kimpa pa tukaluken. Dua ukup ma pa palang wailet pa ip akwang pa. Dua ukup mayang kimpa tukatun yang kimpa ke. Dua kakang clear kauris alo ukup ma asen ma urailen kolpa ke. Duandong kwe weten akplan itong kita maurwailen ti durong kwa ilari. Dua ukup ma Jesus pak kair kauris sakang klinjeta kwe. Dua wi marp pa kang klin tuarp matukwok pa. Duda kwe mal ukup mar kauris. Wawi ukup ma Jesus pa. Angkat nanga maurwailen kolparp ma. Durong kwa ilato pen kapor ngangkip. Jesus sawi tumel numweten pa ken tua maur wailen ak kawian pa. Atom palang wailet kol pa yekai. Ak nung krikur pa ak wangasen maur wailen pa. Kita yang con kanyo wanyal minga maur wailen. Waya meluman emplupen pa ye kabor mayip ngi yun atu akwela ariwor pa. Akang kle tuel killer mapa eng asen kwe dua ka wor kulor wan pa. Wanga kilari pita eng chon pala ka wor pa.
kila senten yang mar. Atom pitala. Gijeri mendeng ti. Kili ka tenden anong kwang ener malampat wengal kel kway-kwayur. Kup mar kalpis. Pakem pa kup melkem kunyaura kup antiwe. Kain na nga Jesus pa kumla kijengkomo. Ita wam barmel kai wam wi paeng kilurek. Atom bedergen koltin eb nengkli aplumba nada tata tongket wor. Kilurek ngetna akuyenari wor. Atom kilangkom. Tuang komandi tueng ka warip ngiwenen pada prata perang kat nangam maurwailen. Turong gingkep manari akila kol patom tuarwela. Pamel numa pakeng arpma asen kwe arpma ipngiyunam pake. Tuari kilurek ngangkom atom turek paip akonan penwatip men. Tupir ngakenda tulit na hayaw ningkewel. Kim Israel, iblam de kantok melum pa angkom teke, deng di pa kalpis, pam Jesus pake, amma walena Abraham, Isaac, Jacob, amansana mendepmen tikil katel lekel nang wailen pake. Kimel melum pala tuil pelemo, kimu kirok melum klalen morpa, ala palet kilelung melum, al melum amopa ornde menti. Akit mal melnum au maurwora rupmayong kyong pa. Pakai maurwalen la kilurek nga kirkapa. Kim mendek ngari atau mendek laron pa. Mendek laron na nga Jesus anti wet nongket pa na kelatom kilukup ma. Pa kilpalngor di kimri. Kim musokway lalkup. Umarwe kimat tumelnum tuknak akim bekeng won mis ak Jesus papaip. Kalkutena kip malkel pa palangkatila o kamelnum okrip. Kimplel ngapma mpa marwelen kwan paimba. Marwelen mbal kem tetongket a topen enger mieng numpiap. Kilik nga kwa Christ akil takwe panar ndiur. Kola mel numo krip mute wor la hepakai. Moses la marwalen ikat tukwe mel numur. Aki pen pa kol mel numo krip. Mel numa ke atinya gima mel numo krip pa. Ikam marwalen kwan tukleken mendep ma ukup ma marwalen ti. Kimti walyaru a tumel numo krip ma pekek marwalen yapon. Yang kip nampakin Abraham la ika kilukwa wan pop muri sura kip menti atau mika inclin turong kwail arp mayela kanong ti marwalen da kwe melum woken akwa pel alklen pa hepla ukup mawor ngling kip ndem teke wantok mendem mukirong paim antepen pa Kita yang jon angliang gimpa tup makraken amelum tuknak atu wandengwang atu sat yusi iurpan nelbli tup mawak ngeteng tueng kaling planten amoa ureka Jesus atom tuar kulener mawandep mening ari tua ukup mapa pal ngwailet paip Hongkong pam ring tuknak ngajuta amelum wailen atu warmen yang kip mama urwailen tukai ta kwe merka Jerusalem Anas Kayapas John Alexander atu omur suri satu ungkaten melum tuknak pa
Imek ngak na ngat nong ketam ring ayya kandong ba? Mauror mawail ka worop mapita. Atom kilakal pela. Kip mering tuknak. Amel num wail la Israel pa. Ba kip merwela kip makwe mendeng dikai. Engem ba kana kep lam de ngak nong ket. Akolai ya kantok melnum nemblum pa palngor. Isa sa kim karkongkel amotom awrek pa am kilpa andok kilpa wortoke kilpa ngombowen akip malewan eleluken pake ngombowen tunongke turi sambake ake wama rolen namput nang amel numane turat na kandong ti antiwe akawiyo ay kai worpa kalpis Tuari pitayeng chonet nao rongen layang kip mokpa. Atuari wela tueng pa ke pekeng awi arweur. Atom tureng paip. Tula tueng pekeng at nanti Jesus. Tuari melnuma pekeng palng war pa anti pitayeng chon atna. Atom tu yang kim kalpesen enga kalmpe tueng pa. Mendem-dong kolai tueng ba? Ronggola Jerusalem ti rikwap tetongget atwe nga kai menumba. Mendep magemba kruken. Ndep ngeng nga kemba tueng ikwapa. Ndep layang ampake tueng laron nanga sisas pa. Hipet ning. Dua kowennya perkawor. Atom tu alken yang kim tetongget la. Ingake kip meng laron nanga Jesus neki melnumur. Kimti ikonon ben la dem ketun yang kima kimti akima rolenai. Mendeka kentiwel ngen punya ura mendek nukul kawul papa. Tumring manar matning yang kimpa tungkar. Atau make tu kalkuten tueng ba. Atnina tuaria tueng antok melnum pawor. Atom tungkat nanga mauroilen yela. Tungkuan pitayeng chonya perkayeng melnum altueken pa. Atom tupala katinaken punya ura melnum makrakena melnum wail palawen pa. Wailen. It wailen nan rong ketnong kanok unok akwe rong kwai lela. Og lagit niya na maurwar labli o kate pa. Antong kola itip mawatu sudah bepangkang dan waket pa. Menunduk na nga kanong di amelum wail pa. Dulara pon di maurwailen. Anti melumri sakil takwel pa. Erat apandus prailat amboken tu ake asuda. Pamen Israel di Yapon yang kip la ilin sisas. Menuma akin takwel. Tua katilan di kual magitnyen pekeng gin lapa. Wailen kinyatinga tu ayong karpa. Tiki jikeng klinso men laron yang kip magitnyen pa. Pinuam le menum nempet pa palang war. Antong kwe ikut nongket at sisas menum lalen ba. Tuasen maurailen plan maur war nar matupa. Alken de tongket atom tularon yang kip maurailen. Igual matu kup mapa orris. Akemel numurla kweyur palkilen pa kalpis. Tuam preng kwe pa kanglin teta. Tumel numwok ngen nakwa pel pa wi tetong ketwail atom tularon amwawre nga Jesus. Maurailen alkenep mawor wail manten. Akeur tu kwoken kweyur. Tua kanok awan awi marmpa tuuk tu melnum wok ngen nakwa pel enga kanglin tua to kwokpa. Tuwe nga kwela panapas. Kila kanok nga awi marp atom hukay tu melnum akwa pela Jesus. Melnumur pa tuwa kwe Ananias. Namken kinyal klen Sapphira. We ka kanok pa wi marp atom melnum wompel pa rempayeng altuwek. Aye wompel pa kay huk tu melnum akwa pela Jesus pa. Ita sena nanasla kinyal satan ikalendej atom kinyal mar mompela kanong pa eleng kerp maeng ndey wakin kan sila kinyu ko meket kul mende ke idlawi mar pa hu arim kay maurwalen pa
patna kinyal kin arian donggola ya tom kinya konal pen kolpa kinya ke kansil menum kin kansil mau roilen anen yasat ningolti ilal ngang kuamo tuat ning yang gimpa ngkar paip Luarin penawi ap make po melumip meripa uwen. Ari ki nyalkil pa huli palang. Ake kilar wekap man weta mopa. Atom pita sen la. Mar matu armbendem kan okung pa am kil kemeket kelke. Kin bala. Ambake. Atom pita la. Andonggola iti kipmek la kensil ma urwor amor wailan di. Nepa tuwe tuwen kapman alkin pak kulut na wanyun apa. Bang kita nye kai, kin bail ngang ko am pan nep makilenti. Cukup man warim pen beli ari atom, gata leka wener ma, yam pinga kep man alkilpa. Turong kin kep man au kep ma, turong kwail, tuat niyang gimpa, atom tungkar paip. Tumel numwok ngena cisa sandong kwe weten atom, rong kinya kep man ari. Tuau kep mapa aku yang merkawan kelinga Solomon turkat waldu tuka porng yang gim tupa tuau kep mapa palang wailet kol paye kanyo tuari patom tuaye tumel num numpet paye uli katen uri kerm paye ayam pingpa lap pitang kom kai pa empamrang kumakil pa kaele Rongkinya kep mana pa a Jerusalem paye tumel num numpet ama urpai mar me pauli atom palngwor atom melum duk nak ngatu makrakngen atua satyusi patu mapaip kol patom tuar kul tumel num okngena Jesus pa yewen kawor mawandep ning Ak mening pa, maura kwa pelam maurailen uli ko kwa wanyuna wandep ning pa. Atom mel ngen tundeng pa kuloren. Kim kawarit ni yip mengkiunen. Awan yal minga maur wailen pa. Lanik itu yang kip mweten wor pa. Nungkwat pa tukawor wan kling awan yal minga maur wailen pa kaling plan rongkinya kepman pa. Tup makrakngen atuang kling tu atumring man pa lirka. Tukwat tukai laik yakur tumel numa Jesus arpma wan tepning pa tunebam palo kula kati la tundenga kerpma menari wanyin pambe yaken atu atnenet na men ko wanyin ba kai kaworari tundenga kerka melum dok nak ngat wandeng wang tumel num makraken atning pa dudut nawen la pawetan dongkolai Jipit ning belum makip makorba kaling durong nawan kelinga wan alming Tuwanteng kwang pakai akur tumel num woken a Jesus payakul. Tungkar klat tuoren aki tongten pa impa turong gin kepan pa mbai kweselen mo. Menanggeng la kembal laron nangagil pa. Ari kib kaling plan yang kimba kaya la Jerusalem ti. Kib markilam menal menumpa. Mena kempat ning melnumpa. Menempat ning mar welen. Himkar kung Jesus
hari marwalen amdep men Israel ti la tom gilurek marwalen alkel nang wailen wakila kawiyo mendem blel ngapma bakil kwan pai mamdep enat men di bekek nong kul awol pa engwe kwe rong wail pa amaur wailen bayat Tuat niyang gimpari pai matom tu lailm tu melnum pamo. Ari melnum mura tu para sipa. Nangal kalian kamaliel. Melnum makaling plan yang kim tetongket. Kilbrek lanaki tu lawi tu melnum pa ye kaworen. Ait ni waiket. Ibmel numa Israel. Tiba kol gimlai kunyaur yang dudi pa ibmi keriwe daitas urengat na angkat kilal kildila kilba melnum wailen atom upman wailet palngol kamel tukanun gilba tuan belamo dua kanun dalam ora kaihan balba atse wapa kilen ba ai blan kolwake etna ken pa suta sa kalili urengat na wailena kwanga tua kwenang atom epil durong wailet kai kanun del tuan belamo atom dua kanun del ba engkar kaihan balpa Ol bati ritipa kumlana kemla akempa yim dong pa yim tumel numdi. Elngenten kayo. Pakai kol tuan tumel numdi I kol tipa. Iknga kai plan. Tuik nemboknen maurwailen pa imake antiwe ampa angkeng pa. Pa Ika kimeriwela pa am kim rapona boknen maurwailen gilal kilbaki. Tuat ninggat nunok lalaka maliel. Tua kwe tua chisas pa teperkul. Atom tuan tengwang akewen wante. Tula ingake tula ron nanga chisas. Tua chisas pa kaworen. Tua topen wail. Tua topen yang maurwailen ariwela la. Tupa war. Antiwe arkikal kuten natnen nanga chisas. Akang klewang tukaling plan turong pawanur. Naken chisas sama urwalenta kwe yukwala ikrempendo ambake. Tua kwa pelpa palngwailet. Tua ko krik pa makal kuteng. Tua ko karam. La aketu angklin kingarpik akapman karompen. Atom tumel numwoken achisas lanaken la mena kempat nurng alaron yang kimti ampreng okop mapa kimor nganen imri mel numampomis sampompuek ura awi maur worpa imengiteng pa tui kuapa mendipa sen alaron yang kipma maurwailen tuating ni kwal matua kwa pela chisas pala atom tuawi wor Atom dungkat nanga Stephen, Philip, Prochorus, Nicanor, Timon, Pamenas, Niklos, Antioch. Tumel numwok na Jesus pa sen maurwailen, eng tundeng pa. Atom yang kipma maurwailen pa palang orar meyela. Turong kwail, atup makraken, waileta maurwailen pa, tukop ma Jesus siat. Stephen pa meluma maurwailen, ayu bor lawel ikel de tongket il plan klawai lo la kilantok kai wol pa turong king man Tua Cyrene Alexandra Cilicia Asia pan di Stephen pak yang kimrapon ari maurbor anglin selti dua kentiwe atom tukayuk mar makar pen tumelum tiurai lanaken la Tukin silne kita tayang kim hiyela. Enat ningari Stephen pa
kilapay mel Moses namboknen maurwailen. Surongin depan atu melnum wailen. Atu warp men yang kip nutnongket at niyang kimpa atom tuar kul Stephen aye kayan tong yang kip. Tuawi tu melnum lampa layang kim kinsiler ki Stephen pa. Ilapay mel wana maurwailen yang kip ma Moses. Menat ningla Jesus ingat tekale wanyal minga logon pil ya Moses nakitu yo ampe pa. Tuar kawan pa ikanen Stephen padat nongket. Atom tuari ngok ngakilen pa kolen maura kwapel. Yang gima tuar kiwel pa klale. Kimusakway ilayan tinal kupmen. Kipmet ning. Marlen palngari Abraham kay Mesopotamia patom kila. Iturek ngat nur nganong ao markin pa kin kanyo anongur inga kumplante. Kirburen kanyo aran. Ilermayan pa mo plan maurwalen la kilnar armanonga kip marmeti. Maurwalena keukanong tiwelura prampa. Maurwalenya pon lal kel kanong tinumpoknen tu ipetat nong alkilen engan tuen. Aprampa warim kalbisen. Maurwalen la yampe algitnyen pa ingat tu anong mane tuyen knyarap mi anongan tuen. Tu ikna iken kwap tu ring kamel. Ikna kup mikelmpe pa ipma tu awiyen knyar akenten kwap. Maurlen la yo ampe yal kitnen ikat nur anong pa kulno kuporkul kolein kupmat ni urikil. Maurlen la pram la tu angket num wam kapman pa kol klaura tulam nambokentel. Abraham angket Isaac pa. Isaac angket Jacob. Jacob angket waring kapman wampa mikakwe. Waring pap mapaip meng Joseph patong tu kai tu isi parmpenten. Maurwalen ang klinsel longkwan kalkuten pa. Maurwalen al kelar we woratom melum tukunak pangkat kilat na ikngalen melum akwekwe at na wana kilen. Wangnik wail pal ngatom ukalkuten wail. Wianti namen en pekek akorongen okupma. Sekopat ning la isipan ng peko kerpma. Kilo kwa warimpa kinyar isip. At nan tu kinyar tepen. Sosep na ki tu sok awail al kilpala. Sosep alkipmen am teke. Anumtuk na ngarwe lapa tu wan pop muris a Sosep. Sosep na ki tulay kyakur yan alkil sekop numboknen inuatomal kilen pa. Lukamel raur tuwe kwampam ikakomis. Kilalmanon tu pakameket kinyarisip erka sekopamo. Tuawi jupmeri payek kanyo sekem. Ermpama lea pram armben awarim amor asekem. Wangama orlenya po nanti aprampa urenteke. Tupang ketale wailet. Tuisi pengkat menumwe tenur at natuknag. Kila kewa arwe Sosepa. Atom kilak tu ipetat nong amendment tiari paip. Iltirp mengenten la tu ungkli wari mwasik sepakayeng tu mo. Manraku Moses saka kilat namen untuknak. Tuik ngalentel lampel kol kanyuraur. Tuik ngayewel kenyarap ma upay. Atau muarin kinya men untuk nak ngai sipa katik ngalentel. Moses parwe wor ni kwalma tu isi patom kilpal melnuma oklala atom plowis. Uringa kilen pa kamelwek. Atom kila kairi tuan tua Israel. Kilari melnum isipa antong pa ipmel melnum Israel pa. Atom kilor melnum pa mo. Kila tual kilena Israel empari wema urwailen takwei kila angklinsen aritua ke arwe. Porkong pa Moses ari melum Israel we ngortata. Atom kilang kenken lakip mek musokwail.
ari melumap mapayip patalpul Moses pala nala kitnit ni wailen iklen menti itla or kumti kol pekengil kitnor melum isipake Moses atning pa kilengkar kay mitian kolen melum yawen atom angket warim apmanwe ring kamelwe pa kay papa mauru akwa pelam mauru wailen pangme Moses kol wak nyuk ana rukal pangat na request ng kram kalpnel urentip ning Sinai pa ilkay uren pa wailen la upmar wailen ay petat nung agitnen Apram ay seka sekop Moses atning pa ilengkar war lam ikngongti ari wailen la itnener ne palpa engkan nga kitnat ne pa nauten waknet paip Kupmari tu antong paim tu akup menat na isip. Kupmating tu kerkarak ti kupmla nglinsen ye tu klelken isip pa. Kulen kupmukwa wetnya perka isip. Moses apakeng tu yupetat nong amendep. Ungkwandela melala kitnit ni wailen iklen menti. Am Moses sama urakwa pelama rolen. Paltel kolwak nyuka na ruka lempang pala kilet na melum wailen ang iklen tu akilen na Israel. Kilawe tu kay takwelken isipa to mantong kwe weten plantot nong keta marwalen at na isip at na unok watet request ng karam kalpnel pa uring kamelwe. Moses na kitu Israela Marlen ikngatu kwe melum o krip murkol kumti. Moses kilawi yang kip mamaur akwa pelana kel kanyotep ning panaki tu yupetat no. Yang gimpa maurar men. Ari tukar ken yang gimpa la tuaya perkaisi. Ulana ki aron la ndong to kwe ur klingen maur wailen pa. Atom tu la pues muny manyet andong kalingen mandonep matinwar. Tuaya ulik ngo kaya uli alworuk ato penatnen. Olpa maurwalen alken nirok. Kip Israel ar ka request ng krap kalpmel pa, uring kamelweng pa, pageng kip malm likngok lapal woru kumdeke. Wana kip malil pa, wanyalming amring molek. Ol maurwalen ural kipmen. Akip mari repan, ato mantong kalingen kungkula pa maurwalen akipmen. Ol pati nga kup Kwantem kay mi iroknen na papilonay. Yo ampe yamendep men kaporkol ko alen maurwailen at na wana lilpa. Wan pa lil katila o ka maurwailen lanaki Moses. Atom soswawi tu kay almongkwan tu kanok ni prongpa. Atom turka wanyalming pa elak kulang ko wanga taibit pang melnum tuknak. Tepitak kwa pora atom akawiwonel maurwailen. Kilasan maurwailen la. Kit maurwailen ayo ampe yamen entepit. Kit nabi borla kup lente wanyal mingur. Ari Solomon pa lentel wanyal ming pake. Pake maurwailen melum wailen. Angen kwe brong kwail akerpma wana mentep maleti pa. Lawli o kam melum okurip pa. Ketnong pa wurika kup marpme. Akanong pa akup meng nepmatne. Iwan kolai ngakup. Leng kup marpmi eng yampa. Wekebrong kwail tim la wamanto. Kip koli petat nongal kip men atal pulng o kama urwor pake. Kumelu mo kurip makip menti pekek, walken leket. Maurwailen ng katokel, tularon menumute wor ikan arpa. Atom tu kya ituli anbelamo. Yang kip tutungkat pekek maura kwa pel naki kim deke, akewa kip mat ningkat nun. Wat nga gila kol parial pen. Atom ni kol matu pangkrang enambo paip. Aurora kwa pasti pen. Atom kil ari klale na maurwailen.
Jesus na wamu ya kilen pa. Kupmari kat nong tiyo Korea tom, kupmari waring kapman, amen umpat na wamuya marwelen. Tuat ngol pa tua pa ureng plal uli, arpule laye kawor kenai. Kaita kulek ngena nong wail pa. Tuaner hampang klikai, empan ne masol pa. Tua kuesel kilpa. Correlo. Imbelo. Amake, igueselo. Lumbai. Correlo. Gawi wesa kor Steven pa ila kue wailen Jesus. Wailen Jesus, kumaur wora kutmin pavo. Correlo. Imbelo. Amake, igueselo. Lumbai. Correlo. Amake. Wailen, ampurakan bepa ipai matupa. Ila kol pa plan pa ilamo. Solari wal pa u kor kol ti atom tu orelamo.